Köksütten tehinneğ kömüske sanalaq gün örkün ustarıgar ütü gün boluqtun. Bu sıl bülük oradıgar kultura eygetiger ulaqan beli tügenleri bollular. Ol kurduk olonqo bir utuyan öske bitti ölbedinden begi bülü bitsire doyduda bolar. Bahalay Oğukavuz Karatayev adынан olonqo huttar ona Toyuksuttar народный коллективтара саха омук төрүт үгеһин тылынан уусуран айымнытын олонкону тоюгу алгыһы күннәгы олоққа киллерен кенеғаске итчакка хаалларын үйетиден улахан кескиллер тухалаак үлени сөп кайысканнан тутухан олоққа киллерер. Олоққоһуттар уонна тоюксуттар народный коллективтары терелибите одут сыллаах үбүлөйүнен эгердели бу залга бар жоммутугар мактал тылын этери эгердер эккехин анары тогоруха мухуннубут. Алгыс ымытын аныга Нюргияна Капитоновна Савинова. Үйәһә сыттык арыйларыя, септәгы үтү итчиләрия. Бәттә кырын мичеккынан үтү караккынан кырын үчүгәй күһәләннән Bilden ürüntümlerin lütfen karadayım bakın karayım da diyemin algın üye taksarıgar artık tarayın arayan kulum da diyemin süyük dağpeyim sügürgen hoğutuk dağpeyim konkuyan duran kardeşten atastan bulundu. Algıstak sanalak ay mahtaram kömüskes sanalak gün ulum canlara egi bualağıt Borkut buqatıydın salgın kukut sandardın iye kukut çöl bolun ağız süye tukkarım aygırabat ay kallanım tağuz süye tukkarım tuğala turar jallanarım diyemeyen köre desteğim bu vaktim Jallah Allah tas hayduan eregey güet yürüdetiyen siti git siyetistin diyemeyen halga tağım bu Halkavut algım, toybut toygun, ühe ürdük sırdık aralı ayılar katakstan, arağa sarıyalı üttüm. Ürdük mender hallağına ürüleyen taksan ürün kühe ağalın. Nürdün hırdatırdı. Yüz kukkut çöl bol, bor kukkut buğatıydı, buğlağalı kühürtte, salgın kukkut sandardı. Çankınır çan alttan kuyak boğulan bürümünne, iya kukkut çöl bolla. Эгерде тылып берилleri Бүлүк Ораты муниципальный терили баһалыгар Нюргустан Владимирович Афанасьевка. Өте күн болуқтun Алена Павловна, Светлана Тарасовна, онна бұл Бүлүк Орат ихинен бәлір алғы сынялан кенен народна үттім сүйтін
Олон kohutlara, üyetidiyatçilere, toyuksutlara, saha folklorun, saha türü kulturatın targataatçılara. Olonqa dekadada naha diyen taharılaqtık, jonga sergelaqqa tuhalaqtık, sağalanan tümüktür güne bolan erer. Мен бүгін түрі күлтүрі үліқтәқ кейі бұйытынан әтеқпін бағарабын. Бұл жүкусай қораққа Светлана Тарасовналығын, Алена Павловналығын бараммыд. Bir de dudaqtır butun kıtta naha çödük körsühen, elekkedik kepseten, saklı halgam sayan, sana butun üllesten kelli bit. Onunla bu bihigi bülübit algı sınyalan kiyinir. Svetlana Tarasovna salayan ıtar onun kolutların tüm süyütün, tuhunan Respublika bıt salayatçılara, Respublika bıt uçuğunaydılara, folkloru sengerçileri, onunla folkloru propagandalarçılar bülü tuğunan ha çödük aktan arttılar. O higer bihigi bu onun konu an bastıkından saka heriger güçke propagandalar onunla ara soru yönlerinden hıcan onun konu hitner bit üle bitin salgı hıcarı bükketten bihigi o putta kızcağız salayatçı bud Nadejda Ekentyen ılağı havette urup bulana saka heriger sana olan konu küske eten tığınan targatar kenderiger bülü sire an bastıkından Svetlana Tarasovnalığı güçtähti bülüle bittireceğim. O tümüger bilgin büttüğün otu tüyet uluska bardıgar olun kohuttar tümsüylere, olun konu eteğçiler, onunla sengerçiler, elbiyatiler diye. Onu ben bugün ne diyen turamın Svetlana Tarasovnalığı bihigi algı sınyalan kine algı skereke kine diyen bu yıl daha şöyle kine gene Sofya Martınan'la Savinava taharda ulus korapıt diktatörü munyagan seviyetin salayatçıda bu kine gantön bir yıl aksana gayak orihim bollağına tiksibeta cünler sınağıtın tüherimen ehil Eben saban tupsaran üstte taharık biten bulağınlığından olur. Bundan Svetlana Tarasovnalığı bu çötta грамотаны bilin eğitimleren tuttarıp bud. За плодотворную деятельность в сфере культуры и духовного развития, за творческие достижения, почетной грамотой от администрации муниципального образования города Вилюйск награждается Иванова Светлана Тарасовна, руководитель народного коллектива Олонкосутов и Тойсутов имени Василия Осиповича Каратаева, МБУ Вилюйский центр досуга Алгыс, отличник культуры Республики Саха-Якутия. Юбилейный знак 30 лет народному коллективу Олонкосутов и Таюксутов имени Василия Осиповича Каратаева и 95 лет Олонкосута Василия Осиповича Каратаева награждается Афанасьев Нюргустан Владимирович. Сергей Валерьевич Олуктау администрация специалига болары кини биһиги терехинер бидин бартын сырдадар YouTube каналга бартын билихиннер олор тутах туйбитигер уруй айхал болуктун. Үтөкүннен күндү Олонкон народный коллективим жана сергете биһигеттон бу билибутулугар 200 бөн сетте киһи биһиге Олонко коллективер бары бирге түмсер бу коллективим жана бүгүн манна тохороктор келбедилер хороктор якускайга хаджаллар үлелерин күнэ эхияка бастакыннан мактал болдун. Онна отон эхиге декергеттергитигер бу үлеттен быз болан оголоргутун сеннергитин каалларан баран биһиге алгыспыты куруп келагы баамый хүгүрер кихим баалай хокос Каратаев Арай ден эметебин. Арай кини бу коллективы халлар батага боллар. Билигин бүлүү хунуугар атын жылгалак болот бит. Би аллараттан таккан кайдакта күстәфдин көмөл күйе бу барын бир сомого болар бытын. Бары түмүлле хаҗар бытын биге улугу атта толором.
юбилейный знак 30 лет народному коллективу Ломхосутов и Таюксутов имени Василия Осиповича Каратаева и 95 лет Ломхосута Василия Осиповича Каратаева. Модунер соғыт оғы тулайы әлбәқтай берген олонқолорын қалын кенегені сөз сылығар тахарарға ден олық күшке тәнгел біді. Мұның бар әрді да таққан қалыншы. Юбилейный знак 30 лет народному коллективу Олонхосутов и Таюксутов имени Василия Осиповича Каратаева и 95 лет Олонхосута Василия Осиповича Каратаева удостоверение вручается Тамаре Васильевне Фоминой. Также Тамара Васильевна награждается именными часами Республики Саха-Якутия, Госсобрания Иль-Дюмен. Тамара Васильевна быйыл юбилейный кеминен 6-15 сахан толла. Onun bu ton kinyaha iltimen, onun bu algı sinyalan, bu algı sinyalan kine onun ulus puşutan. Юбилейным знаком награждается Федора Егоровна Донская. Ол курдук Федора Егоровна наградылнары алгы сынялан кейін атыттаны әғәрде сұруғынан, онына үгілет нәхелеген олықтауқтырттан әме әғәрде сұруқ тұттарылар. Юбилейным знаком награждается Каролина Петровна Харлампьева. Сохранение и популяризации якутского героического эпоса от Якутской республиканской общественной организации Ассоциации Олонхо. Оны күттәме Каролина Петровнаға алғы сынялан кейін адыттан әғәрді ғұрыппыттың тұттарабытың төгілі. Юбилейный знак вручается Зинаиде Михайловне Алексеевой. Ол күттік Зинаида Михайловна Саха Республикатын культураға онна духовной сайдыға министерстведе Саха сирен народтарын музыкатыны онна фольклор музейттан әғәрді сұруқ тұтар. Юбилейный знак вручается Светлане Павловне Калачиковой. За весомый вклад в сохранение и популяризацию якутского героического эпоса Олонхо от Якутской республиканской общественной организации Ассоциации Олонхо почетной грамотой награждается Светлана Павловна Калачикова. Юбилейный знак вручается Светлане Петровне Харлампьевой. За вклад в развитие самодеятельного художественного творчества Вилюйского улуса и с 30-летием народного коллектива Олонхосутов и Таюксутов имени Василия Осиповича Каратаева почетной грамотой награждается от Министерства науки и высшего образования Российской Федерации Северо-Восточного федерального университета имени Максима Кировича Аммосова. Научно-исследовательский институт Олонхо награждает Харлампьеву Светлану Петровну. Улугуттах Григорьева Харлампьева Сардана Александровнаға бочот суруга туттарылар Жакускай корат округтағы народа имнетін кейіне арчы жетіттен.
знак вручается Леонтьевой Людмиле Николаевне. За большой вклад в развитие народного художественного творчества, за активное участие в общественной жизни Улуса Республики в связи с 30-летием Вилюйского народного коллектива Лонкосутов и Тоюксутов, Автономное учреждение Республики Саха-Якутия, Республиканский дом народного творчества и социально-культурных технологий почетной грамотой награждает Леонтьеву Людмилу Николаевну. Юбилейный знак вручается Герасимову Семену Прокопьевичу. Юбилейный знак вручается Петровой Светлане Николаевне. Почетная грамота от Автономного учреждения Республики Саха-Якутия, Министерства культуры и духовного развития Республики Саха-Якутия. Почетная грамота награждается Петрова Светлана Николаевна. Юбилейный знак вручается Иванову Дмитрию Тарасовичу. Саха Республикатын культураға онна духовной сайдыга министерствете, Саха серин народтарын музыкатын онна фольклорун музейя. Эгерде суруктуттарылары Дмитрий Тарасовичка. Вручается Савиновой Нюргияне Капитоновне. Культурадан сайдыдыгар кенчери ычакы олонкуну тердиге саха фольклорун таргатыга кылакын киллерсе тураргар тус бэйң олоккор жолу соргуну доробай болуну багарабыт алгыс сынялан кийин. Алгыс сынялан кийин атыттан эгерде сурук туттарылар Мария Касьяновна. Юбилейный знак вручается Марии Касьяновне. Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, Северо-Восточный федеральный университет имени Максима Кировича Мосова, научно-исследовательский институт Олонхо. Почетной грамотой награждается Иван Иванович Туласынов. Юбилейный знак 30 лет народному коллективу Олонхосутов и Тавиксутов имени Василия Осиповича Каратаева вручается Ивану Ивановичу Туласнову. Юбилейный знак награждается Туласнова Елена Николаевна. Юбилейный знак 30 лет народному коллективу вручается Ивановой Светлане Тарасовне. Саха-Якутия. Благодарность объявляется Ивановой Светлане Тарасовне за вклад в развитие культуры и искусства Республики Саха-Якутия. Юрий Степанович Куприянов. Ол курдук бағалайыз оғукабыз Каратаев адынан олым тоғыттар уанна тойықсуттар народной бөліқтеріне отутсыла.
Василий Осипович Каратаев төрөбүтө 95 сыла эгерде сурук. Ыдыктабылла Светлана Тарасовна. Василий Осипович Каратаев атынан олон кохуттар уонна тойутсуттар народнай коллективтара. Эхегини улахан талан народтан таксыбыт улуу кихибит. Бағалай Оғоқовыз Қаратаев төрөбүтө 95 сылынан. Бағалай Оғоқовыз Қаратаев Қаратай бағалай атын шүгір олон қоғыттар тойықсуттар коллективтара тірілівді 30 сылынан ититик истеннек әғарделибе. Алды сынялан кин коллектива. Оннотон алды сынялан кейінігінен өлелейір бейге бар оғылын қоғыттар, онна тойықсуттар народнай коллективтарын үй сүрек бітеттен өсіді гүл өрігөйдік күнгітінен ититик істіннік әғадділен тұраммыз. Алды сынялан кейін атыттан әйеқі бейхен тұхынчала хеттіпекет онар бұтын көңіллер! Ол күрдік Светлана Тарасовнаға ме әғарда ғұрық бұтын тұттарабыд алғы сынялан кейін коллективін атыттан. Онна бұл бағалай Оғоқовыз Қаратаев атынан олон қоғыттар, оны тойықсуттар народнай коллективтарын 30 сыллақ. Бұл манна әйеқанан әғарда ғұрықтар тейілі ғаджалар. Арас республика ол мұнны ғыттан кәлбет. Оны бұл өйдүй саны жарғытығар бұл маннық фотоальбом оңырамыт теген бәләғуна бұд. Юбилейный знак 30 лет народному коллективу Олонкосутов и Тойксутов имени Василия Осиповича Каратаева и 95 лет Олонкосутов Василия Осиповича Каратаева вручается Николаеву Владимиру Спиридоновичу. И награждается Николаев Владимир Спиридонович. Юбилейный знак вручается Мункасытовой Матрёне Лукиничне. Жедете духовной культура кине. Бүлүү улугун усран самоdeятельной искусствотын сайтыздыгар кылатын, көптөк общественный үлетин ихин. Онна бүлүү коратын бағалай Оғоқовыз Қаратаев атынан олық қоғыттар, онна тойықсуттар народной коллективе терилибите 30 сылынан. Почет суруга наградалнары Сарыл Иванович Доранов. Давлабай бол онната үлен хетилә болын. Онна бу каханараттан бутын пыттан төрөттә огонын каханараттан бырыгы дәлек. Онан onun қоғы сатыр сұрып болыр үретін ұлды денлері де бет. Апусина Платоновна на юбилейда күнінен өседі гүл әрағардалі қайы. Алена Павловна bu ederken erçimne kız bihigi şu sılla юбилей bitigar. Юбилейde bitigar. Tühemenne pandemiye hağalanın manna hüstek ihla юбилей teri bipit. Bugün eve kim geldi? Ondan bollana bu 30 sılla юбилей bitemi ana hallan kalı. Onu ağızda kız bita Alena'ga maktanan duramız bu. Hana çok buton tuttar. Вторую школага
direktörü Holbuyar, onunla Tursiyaga verilmet olabur. Minister bolu, glaba bolu den olaq Ağdısbıtın tirerdektakı bolabudur. Kapitan Petrovich Lьвовка. Жукускайдағы арчидеті духовный культура кине. Бүлі улуғын усырын самедетінне искусствотын сайдыдығар кылатын, көптөң общественный үлетінген онна бүлі коратын, бағылай оғықа ұскаратаев атынан олың қауыттары оны тойықсуттар народной коллективі әттерілевіде одут сылынан божол сұруғынан нағарадалыр Львов Капитон Петровығы. Bu sıllar tohara elbette sponsordatı. Al kurduk olandan ilge potreb общества, stiller, kuruk kömeliheller, tabunlar kömeliheller. Ondan barbilerge kurduk. Kaz bildiği bir ağaçtan biyaz. Bu olan koğa bu halga bardıgar kömelihe durağız. Ondan bardıgar sütü bilmakta. Bargıtın bükelen her sanatçılarına addeliydi. Doğabay bolum, jollar bolum, barda yakahatanını. Diğer kuruk, yürü, kötü, yol bar buldum. Onu bileyim balana bu yakamaya maktalanları kulaka. Maktalar balana gitmesinden tarasımdan. Onda balana bu kırıkı tuğun yakam. Belak bin berergen bu. Kim? Başka teker var ama. Teker bak takı.